أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول ثلاثة فاشي كمفلا نورو. معنى الطاغوت قال ابن قيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمساسوي هجرية باكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبانا بسون يوم غني ناني ناي ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغا أني فولا سانكالو تانا بسوني ومغناي أمبي داود أبو مسجد رجاق أمبو كونو درسوا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وككتابو كونو سره ثلاثة الأصول. معنى الطاغوت قال ابن القيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أمبي يرومينا كو طاغوت معنى جماندو ako bun qaymu ko taguti mana ye munye lanyini ye munye ko ni jonte mena hakela ni aye ko ni jonte mena hakela ni oye ore to ko taguti ko kera bato fende sa ubu o kera katugu mogodo kosa ube o kera kam mogodo de labato halala lini haramulila. درسوا تمنانتم بنونون ده كونو وقت ينصروا كونو وقت ينصروا يرمي قوله أو متاي أتات إنما هي لله ورسوله بما حلل وحرم أكو أو متاي كفو تغفي كفين بطو أتاتو بطو إنما هي لله ولرسوله بطو بك على دي أني كتشيد لبطو بما حلل وحرم نو يمي حلالا أني كمي حرام. قال تعالى لكم مسمين كورتالينو يا أيها الذين آمنوا أتوا الله وأتوا رسولا ألكم مؤمنون أي على بطو وكتشيدن بطو وأولو الأمر منكم أنا كفون يمو فإن تناجأتم في شيء نا ينيغن سوسو كمنا فردوه إلى الله ورسوله أي وساقي كتا ألما أنيتشيدن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تاويلا نا ياسر أولي مناني عليكوني أني دولبا ودي كاني أوما أكا وقتي سيسالمالا ودي كاني أوما فنا قول لبنا فالحلال ما أحل الله حلالا يدي علي مي حلالا والحرام ما حرمه الله حرام فنا يدي علي مي حرام يا وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل والتحريم أتدغ مغشيه ika fen fara alaka halalali ani haramulila ate daga ika foi fara alaka halalali haramulila walijalika hakama Allah ala man halala wa harama wori ato ala yakirike ka foni mu'min ye fendo la daga ube ye fendo la haram aw ata man fa'ala zalika bi annahu mushriku
أو أتى من فعل ذلك بأنه مشرك وده تولا يكيري تيجي كوني مغو نيه فندو حلالا نيري يه فندو حرامو ube minye eme fen haramu ima fen halala de me minye fendo haramu na yere ka fendo halala na yere e fana tuguro ko ala ko tigla muguma ko mushriki ala yo tigi kiri tige ko tigi mushriki de e minye fendo halala la mi halala ye fendo haramu ala mi haramu ala yi wole ko mushriki e min fana tugura atigi ko halala li ni haralila haramulila ala ye e fana ke mushriki qala subhanahu wa ta'ala ala ko musammin shani alendo akorta alendo fakulu mimma jukra ismullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minina ala ko ye fendu ay ala togofo minna akantige to ayodo na yasro in kuntum bi ayatihi mu'minina na yasru ala katta man shawayli mananani ala katta man shawye kim min kantige to ay bismillah fola ayodo wama lakum mumbawye alla taakulu mimma dhukira ismullahi alayhi mumbawye nate fendu ay ala togofo minna kantige to munna atodu wa ghari fasala lakum ma harrama alaykum nef ala ye faranfanshali kawye nyefe ngofe haramu yaw kanyo faranfansha yawye illa ma udtiritumu ilayhi fona hatagira kata haramu mimma inna kathira la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm mugo chaman be filinin nin dungoye kasoro donu tubolo inna rabbaka huwa alam bil mu'tadina ala debe mugo yadan ala be mugo yadanti ala bodo wajaru jahira li ismi wa batinahu junubu bangale ayatoy junubun dogole ayatoy innal ladina yaksibuna li isma sayujawuna bima kanu yaqtarifuna mugo munun be junubu ke ala benu sara ubake ka junubu munun ke ala bu sara nu ka junubu ke tawye wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi akana fendu ama ala togofo minna wa innahu la fisqu wa yafashiq yade fin min kantige to ala togoma fola jifarare kodo o yafashiq yade wa inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaytane fana be wahawde ci akabbi shi nyogoma puru kawsoso wa in atatumuhum na tuguru ko ola ayubato ola innakum la mushrikuna aya yerem be sama kun fulani yorode shaytane abake ka wahawci akabbi shi nyogoma bo ni awtura shaytane ka bisinyon ho bake kam min haramu ya kam min halala na tuguru ko ola ayubato ola aw ye mushrikude nin kunye munye lianna ahla aljahiliyati yaquluna almaytatu halalu ni aya kunye munye ni aya ewa munun samana sisa parce que jahilun atumbulo bolo ko jifa ye halala de lianna allah huwa alladhi jabaha ko parce que jifa fule min sarana yere ko ala yere de yo kantige ninde fule shaytane ka wahawu nyede shaytane ka bisinyogo ayenne wahawu de chuma baka kan ninde fo ko jifa ko fentala ko halala de ko ala yere de ya kantige fa hiya awla bil hilli mimma jabahutum wa jakaitum ko ala yere ye min kantige ko do kakani dunini dagaliye kateme aw yere ye min kantige utumbo de fo ko awye bewa min kantige ka bismillah fo ko oye awyere ka kantige fende ko me min sarana yere ko ala de yo kantige ko donc ala ka kantige le fe ko de kakani daga le katima awyere ye min kantige fallahu jallan wa ala masamin ka ba qurtale lo yaqulu ko la taakulu illa ma jukiya jakatan sara'iyatan wa harama alaykum limaytata alakum masamin ka ba qurtale ndo akwa kana fendude nama femmin kantige sariya kantige lila kana du minye jifaye ala ya haramu ya auka wa haulai ni mushrikin nunu ni jahili nunu yaquluna ulubake kafo la almaytatu halalu ko ay
ala min fo ko ni min makkantige ni sariya kantigla kana du ko ayi wotere ko jifa ko daga lendo halala de do hiya awla bil hilli min al mujakkati ko jifa yirede ni daga likaka kateme min kantigera lianna al mujakkatu jakaitumuha antum ko pasige mun kantigera aw hada madaw yirede yo o kantige wamma al maytatu fallahu huwa alladhi jabaha me ko jifa ko ala yirede yo kantige ولهذا أرد على المشركين نند كوسو علي أردك مشركوك وقال لكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق علي أردك مشركوك أقوم مؤمن ما كسلم ما كان فندود أما على تغف من كانتك أكنو دود ويبولي دي على كنيامر كانكو فاشغا كرونين دي كفندو min kantige to alama togoma fo jifarana yere ko dun o ye fashiga do ye boli de alaka nyamare kankono ay khurujun antati la subhanahu wa ta'ala la fiso kore munye o ye boli de alaka bato kono masami senalendo wa qala badaha ni kuma in ko fi ayayin kono alako inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim ako setane be wa hawde ci akabishi nyogoma odiato wakati bembe ako mbafo kuma ula wakati udola nko waliju ye fulade alaka waliju be shetane ka waliju be ama ye qur'ana kono ya wa inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim shetane be wa hauci aka walijuma yaquluna almaytatu jabaha Allah ubafo ko jifa ko alade ya kantige wal mujakkatu antum jabahutumuha kum min kantige rakaw yirede yo kantige fa kayfa tastahilluna ma jabahutum wala tastahilluna ma jabahu Allah ko cogode aw yere min kantige abo ladaga alay min kantige abo haramuya haja mujadalatun bil batili ni nyede kam soso ki kuma nyonya ni ngalonye kam soso ni fuye summa qala taala o ko fi alakum masamin kortalenu وإن أتاتموهم إنكم لمشركون ألاكو جاهل منو بنين فو نو فنا تغرو كون نكما ينا أفنا مشرك يده هاجا من شرك تاعتي وبافو نند ما كو شرك تاعتي نند كتغم مغوكو حلالين حرامولي لا كسر الدليلات منا وبافو دي ما شرك تاعتي التهليل والتحريم حق الله جل وعلا من حلال لي أن حرام لي وي الله ديك حقي مسمين كبكرت لنو فلا يجوز لأحد أن يهلل أو يحرم من عند نفسه أتدق مغشية إكفندو حلالا كفندو حرام ينيري أو يتا من حلل أو حرم من عند نفسه وبأتدق مغيفنا mugummi nyefendo halalana yereye ka haramuna yere delilata bulate daga fana ka tukako ate daga muguye ika fi halalani yereye ka fi haramuni yereye ote daga ate daga fana ka tugu mugoko mugummi nyefen halalana yereye ka haramuna yereye wa man fa'ala zalika ni mugummi nyoke fa innahu taghut otigi taguti de ومتيء للتاغوت الذين يهللون ويحرمون مغمن فنا بتغو تاغوتيكو منو بفندو لدغا كفندو حراميا من دون الله كاسروني على ما حراميا هاجا ما نقول او متاي بن خيمك كما ما نفلنين دي ناكو او متاي ني تغرا مغوكو كاينا مانكانا اي فندو حلالا على ما مي حراميا اي فندو حرامو على مي حلالا وكيرا مغو سغو ni mogo minyen ninke e fana tugura ako ola taguti de yatigi taguti do ay muta fi tahlil wa tahrim mana ni tugura fenko halalin haramulila lianna tahlil wa tahrim haqqullah jalla wa ala pasga halalali ani haramuli ala de hak ka hakkedo musammin kabwa kortalenu ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما حلل وحرم بو تشيدن لا سلي بغدي كبو علافي تشيدن لا سلي بغدي
kabo alama alay mi halala ciden bode lashe alay mi haramu ya ciden bode lashe halala lini haramu le ciden koni tayel lashe lilide alay mi halala le bode lashe alabe mi haramu ya abe ode lashe wala nin fana ka famu aw mutayi mogo kana tugu mogo ko kayina mankana kara mogo sugu ye halala ni haramu lila kana tugu mogo ko ola halali kala ya alade haramu kala ya alade ni mogo min ye fendo halala na yere ka haramu na yere ka soro delila ta bolo o togo ye taguti emin fana tuguro ko e fana ye mushriki ye i tugura taguti ko ye taguti bato la nyini ye ninde atigi ye taguti ye ni e fana tugura tigi ko e fana tugura taguti ko i kera mushriki ye أنواع الطواغيت والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض. أنواع الطواغيت كطاغيت ونونيا والطواغيت كثيرون طاغوت كتشا وغروسهم 5 من طاغوت كنتيغو يدورود طاغوت كنتيغو دورود دو إبليس لعنه الله إبليس طاغوت دي طاغوت كنتيغي فلو إبليس دي ala ka danga baka ala ya ge ka bo aka nema kono oman ubida wa huwa radi ani mugummi ni batora iyere jenani ka batoye ifane tagutide donc abenu to fokata qawluhu wa tawaqitu kashiruna wa urusuhum 5 na ko tagutu kacha me unyema uni kuntugu ye duruye tawaqitu الذين يتبع عليهم حاجة تعريف تواقيتو تاغوتي مونيه نين ايوان تعريفون منو فلي كان فنولو سباتيرا منونا ولو تغوي تاغوتو كل معبودي او متبوئي او متاي باتو فمبي ني e batora de ye taaguti tugu fembe nu tugura e fana kote komi nyema aye ebe nyema do kote ube ebe shegu do kote parce que mabudu yede niye minke ala ye kala palasu dama iba bato ye mabudu matubu katugu shegu do kote ete ala tanyini ete chilen tanyina on koni be karsare no fedro matubu ye ninde abe chinyalaw abe ngalondaw aw ba no fedro ninde matubu aw mutai munye fane tagu taw mutai uyide min fana ebe tuga ko halala lene haramulila na yimmi halala doreba halala na ya suru hari alama halala na yimmi haramu eba haramu no fi hari na ya suru alama haram donc nun ko nunu sabatira minna ta'rifu munu sabatira minna wode toy ko taguti kashiruna ukacha walakin urusuhum 5 yani akabiruhum 5 me unyema unu ufembaw ukuntigu duru de do taguti kuntigu ye duru de al awwal iblis lanahu allah folo o ye iblis ay ala ka danga baka danga in kore munye ay taradahu allah wa abuadahu an rahmatihi ala ya ge kamabo akanemala bi sababi annahu amtana min sujudi li adama wa asallahu subhanahu wa ta'ala wa takabbara ala ya ge kama bo kan nema mamuna asababu kera munye abannaka sujudu bi adamai aye ala soso masammin seran rakortane aya yere bonya wa qala ko ana khairu minhu ko ale kausa adamai khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ko ye adama ye nedda kabota suma de la ye adama da kabo bogola ko ale kausa adamai yere bonya ya tami sujudu ke ay ala soso fa sa amra allah ibulu say ala kanyamur kan soso wa takabbara aya yere bonya falanahu allah ala ya danga wa taradahu wa abadahu ala ya ge kamabo wa sumya iblis uyi iblis awale ko iblis qila li annahu abulasa min rahmati kullu nyine munye kwa jigittigele mbala kanemana yani ya isa min rahmati
ajigi tigira ala kan nema la leta ala kan nema soro fal mublisu huwa liyaisu min shay mublisu kure munyarabu kana ni jigi tigira fendola fa iblisu la'anahu allah iblisa alaka geni baka kamabwa kan nema la arasu tawaqitu tawutu kuntigi alede shaytan li'annahu huwa alladhi ya'muru bi ibadati ghayri allah parce que le shaytan de bake kamgo nyamarni ala tanabatoy ale de be nyamarni kani ala tanabatoy wa huwa alladhi ya'muru bi ittiba'i khayri rasul sallallahu alaihi wasallam ale de bake kamgo nyamarni kiden tanabatoy wa huwa alladhi ya'muru bi ta'ati ghayri allah bit tahlil wat tahrim ale de bake kamgo nyamariya ukattugo ala tanako halalalini haramulila fa iblis huwa masdaru shar iblis afulere ko jugu be boyoro ye iblis dai wa huwa rasu tawaqiti alede taguti nunu nyemai asani taguti fulanna man ubidan wa huwa radi ni mu'min batora iyere jenani ikabatoyne ay ubida wa huwa radi bi ibadati nas lahu ibatora hada madum bi batoli minke fana iyere jenano fana ye fa huwa tagut fana taguti de sigile ube jole sujudu bira ka sujudu biye duguma ube mugo ka dama kasini ire nyana ube mugo ka fendo kantigele ke togo fo kantigele fenna ire nyana yere jenani ninye taguti sigile nde fana taguti de ni batora yere jenani ka bote fa huwa tagut amma man ubida وهو خير رادي من مغمي ني ابتورك مي يرما جناناي مغو دي بتو مي ما جيني كا بتو ني فلا يدخل في حاجه دوننا تاغوتي دوننا تاغوتي لان عيسى عليه الصلاه والسلام عبد من دون الله بس عيسى بتورك كفر عليك ولكنه خير رادي بذلك مي عيسى ما جناي isa majjena kabatoy wa ummuhu wa ujairun wal awliya wa salihuna min ubadillah la yariduna bihaja isa ba abo chogola wiya far alaka majjenay ujairu ya far alaka majjenay wa awliya alaka jonyumaw alay waliju haqiqa munufo mo yulu far alaka majjenay wa salihuna min ubadillah mo nyumaw ala batolaw mo do yu far alaka lam la yardawuna bihaja me umajjeneni nunun te tagutede ala yere ka waliju haqiqa adobe mugo yobato ku farala ka umajjena de ulute tagutie ala inna awliya allah la khawfu alaihim wa lahum yahjanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna nimma an kutu fulasabatiram minye way ala ka walijue ulu do batora me umajjena mu'mini abisra alanye alaka woli juwe ninde mu'mini abishira alanye ala ya nyamara ni fenwo fenya bode ka ala ko ka fenwo fento about it akhira sahalem babolo nununde alaka woli juwe nunu munum batora ka far alaka umajjenay mo nyuma munum ben ni ala batola batora ka far umajjena wulute tagutie de bal kanu yunkiruna haja wa yuharibuna man falahu bal ulutum ban nan kariyade ni mo min nyu far alaka durban nan kariyayi ka ubi kelede odiato ali ibn abi talib tilela tumami arafida nushia munumbora tilela uko alima innaka la ilahu haqqu ko ali ala de tinyala ali ibn abi talib yumina kujani tasumadel kannan kariya ko tere ayumina de kuma yin jugu ya bolo ayumina kujani de tasuma kono ali ibn abi talib donc alaka jonyumon alaka waliju haqiqaw alaka mo nyumon ulu tejena yika ulu far alaka ulu bon nan kariya do woti ku kelede faman abada wa huwa khairu radi ni mu'min batora khairu radi bijalika ni mu'min batora kasur e majeni ka batoye fa innahu la yusamma taguta wotigi ete wele ko taguti walizalika lamma anzala Allah qawluhu ode koso tumami ala ya ka kuma jibi
إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون تمام لكم مشركون ما أوفل أنا باكي كفيمو في مبتو كفر عليك أبي جهنم اللغودي أنتم لها واردون أبي دو جهنم كنو فرح المشركون نهاية جغني مشركون نسون جارا وقالوا كو نحن نعبد المسيح ونعبد وكو أو أمبي إيسا باتو أمبي نمباتو إجانا هم معنا في النار ولا أنو بيبي تسمع كنو فأنجل الله تعالى على آية جدي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ألكم مغمون نو أولوية كونيومون دكي كاكوكنا ني ألاما أولئك أنها مبادون قولوا يروما جانيرين بجانا بامده إيسا نونو مريم نونو وجير نونو يروما جانيرين بجانا باما باسكي نونو كاكونيومون دكي كونا كاشني ألاما لا يسمعون حسيسها نونو تهري جهنم من كمي وهم فيما استحت أنفسهم خالدون نونو من كدي أنيني أرجانا كنو وبودي كنو وبدوما كنو فنا donc musiriko tunya nisonja min kala yaraduku kan yoro fana la ko ayide isa nunu maryamu nunu ujeri nunu awye nunu bato de nunu majjenaye ne ko awna ka bato fem munum be do jahannaba kono nunu tede akabato fem munun jenanu ka bato yi ani wulude be do jahannaba kono men ne alaka jonyuma minye bara nyuma de ka bara nyuma de kona kana ne alamaya aya bato ka fara ne alaka majjenaye ulu ma bonembe jahannaba ma ulu te jahannaba mene kanyireme ulu be fende kono min kadi nuya arjanna kono bo kono be duma kono tebo وفي الآية الأخرى أننا آية ورلا وقالوا آلهتنا خير أمه يعنون عيسى عليه الصلاة والسلام ko yahla an ka bato fiun de kanyi wa ube isa de kanyi summa qala ala ko fi ala ko ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun qashimuna akoti de nonuma isa ko foye ni sosolite dron obeye aya kelende ni ala ko innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna uko ewa chidemma uko ewa isa dum batorade donc wala ja anni isa bebe jahannaba kono bo ala ko uko yala an ka ewa batofin ani isa juman kany an ka batofin batorade isa fana batorade ja an ka batofo ani isa an bebe jahannaba kono alakum ma darabuhu laka illa jadala bal hum qasimuna aku uma isa togo foyi kama ni sosolite durani kuma nunu nya kelekelaw de nunu nya mugo ye kelekelaw de do in huwa ufuleka isa min togo foye isa make foye illa abudun an amuna alayhi isa nye jonde ne alaye ne malike jominka isa te foye fone alaka jo nyenne make jominka wajalinahu masala libani israila ni isa ke misaliya bani israran kawye fa huwa abdullah isa yalaka jonde wala yardanya abuda min dunillah isa te jenaye ko alaka bato kafara alaka bal basahu allah bi inkari jalika bila alay isa ciyere kafin wure bato kafara alaka alay isa cini onnan karliyere de ma qultu lahum isa ko ma foyi fon kam mo ye illa ma amartani bihi foyi alay nyamrani minye ani budullaha rabbi wa rabbakum isa ka kuma fule ako alama ne min kam mo nyamrani foyi ewa foyi ma foyi fon kam mo ye foyi nyamrani minye o jumaye nkun kam mo ma ay ala kelim to bato ne tigi e ala de aw tigi ala de isa yinde fo فالذي أبدان وهو خير رادي بجالك نمو من بطرة كاسر إما جينيكا بطوية لا يدخل في حاجة الوئيد إتدو ننكن كريم داي إتدو على ولا يكون تاغوتا إتك تاغوتا يفنا لأنه منكر لجالك فسك إكا بطولي يا ننكريا ياكو
لأن الطاغوت هو الذي يرضى بأن يعبد من دون الله عز وجل طاغوت يدي من جناناي عليك بطو كفر عليك أو عليك بطو كالك بطو نين دي توي كو طاغوت أو نين دي تيجين مغو بطورا إيه جناني كبطو إيه يري ويفر عليك كالك حكي ودو ديما حكي منون كيراني علي وديرا إما إيه يري بينيانا إيه جنانوي إيه سنو أما إيه توغو دي طاغوتي فلو fulanna fana ni ala matubu ñogoye sani kasa eni ka bato baga nonu ala ba be fara ñogon ka jahannaba kono ala ba be fara ñogon ka jahannaba kono wode aya nye innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna kankari maden fuleninde mugo batora e yere jenani ka bato ye jenana mugo ki bato iye taguti kele afulanna e yere ani munu munyi bato ala ba be fara ñogon ka jahannaba kono aye jahannaba dogowde ala kan kisi kan tanga ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فلنا تاغوتي فلنا من يمغو وله kuka ale bato an ko folo yira batora a jenana taguti do o kacca jinya kono sisa de janko an farafina yanka jamana kono yo kacca yede mi sigile o ya fara alaka na yire jenana o kacca de o ba folu de ma ko woliju o chaman de taguti chaman de mo bolo ba fu ma ko woliju afarala alaka sujudu kerai kafara alaka kantigeli kerai kafara alaka damakasi kerana togoy kafara alaka har aka foto jole mugo ye damakasi alama na aka foto jole ayere nyana abado aba kalama ajenani nimbe nin kacha jinya kono de awatagu tudo mugo u jatemina ko weleli keraw de kata silamiyama do mugo ba jatemina ko shegu do mugo bu jatemina ko weli julo kasoro tagutu de do nyalama tubu no ya yinye ka bo ala aleyo ani munum bennin ken anu bebe nyogon soro jannaba kono o ye foloy fulanna minye mugo wele ku ka ale bato abe mugo wele ka ka dajita abe mugo wele ka sujudu bi aye abe mugo wele kafu hari nasara aleka kaburu mogo ka kaburu dila o ka kaburu bogota o kata kantigele ka kaburu la abe mogo wele kata nunuma ka mogo wele kata yere batoma nim fane taguti de man da ila ibadati nafsihi wasalisu taguti sabana amma fula de fo ibulisa ani min batora jenana ka batoy sabana de fena wasalisu sabana man da nasa ila ibadati nafsihi ni mugo minye mugo wole kata ayere batolima misala uruusil mushrikina misali ala mushriku kuntigi nunu alladina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim munu nube mugo wole kata uyere batoma ko mugo kulu bato misalu fir'aun komi fir'auna na nyogona qala fir'auna ko faqala ana rabbukumul a'la fir'auna ka mugo ma kunne de autigi alay nin korota leno wa mislu namrudi ani namrudi wa mislu qulati sufiyati ani sufi gan kaw kaddante me bagaw munun dante me lendo sufi gan kawla ulu fana bu yere ke alay ka mugo wore katu batoma fa yaqulu ahaduhum udola kelum ba fo ija ayatukumul umuru fatu ila qaburi ni aw kono na filila ko ومثل النمر ومثل قولات الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم كم الصوفي كم منون دانتمنا وبين مغولة صوفي منون دانتمنا وبين مغولة كتوبتهما حتى إنهم يوصون الناس أن يعبدوهم هرو بين وشاك مغوية كنو أولو سارا مغو كوبتو بعد ما يموتون وبين وشاك مغوية كو فاسولين كو في سالين كو في مغو كولو بتو فيقول أحدهم ودولا كلام بافو إجا أياتكم الأمور فاتوا إلى خبر نكو يا أكوننا في الله
addesira ko minna akonu na fila ko minna aynan ka kaburula ay tanka kaburula ay ija ajajatum al umur ija ajajatukum al umur naw desira ko minna fatu ila qaburi aynan ka kaburuma wala yahulu bainakum wa baina hafnatin min turabi foy kana do anin ka kaburu bogo cede foy kana do anin ka kaburu bogo ca ka tege fan ka kaburu bogo la abaka makonya nabo yusuna nasa anya tu ila quburihim ube wasiyake mogo ye ko mogo kana uluka kaburu la wa ya'udunahum annahum sayaqumuna bihawaijihim ubillahi duma fana konni ale fatulen ko fe konni mogo minna na ale ka kaburu la ko abika hajunya na boye famanda nasa ila ibadati nafsi hayya wa mayita ni mogo ye mogo wole kata e batoma ayere batoma atigi be balola wa atigi sara de wa ibalole ni ro isale in ko federo ni mogo wole kati batoma fo huwa min urushi tawaqit atigi taaguti unyema de ya tigi wa kadhalika manda nasa ila ibadati khairihi min taaguti abo to kelena har ni mogo minye mogo wole kati anyogona taaguti batolima har na ma mogo wole kata yere batolima me taaguti dobe anyogona taaguti dobe aye mogo wole kato batolima aya daji aye sudiri biaye bashi tala aye mogo wole kata anyogona taaguti do batoma wa hum duwatu shirk nunun de togo ye ko mushrikiya welele ke bagaw mogo munun be welele ke kata mushrikuma mushrikiyama nunun ye ode haula tawaqit nunun ye taaguti ode alladhina yujayyinuna shirka linnas ulude dum nube fulanka fuyam masir mogo nye koro be mushrikiyam masir nyogo yimo koro yusamunahu bighairi ismihi una mushrikiya una tara togore fala min ta toy ويقولون حاجة من باب التوسل نكو كو أي كن نيجي بركة نيجي درو نيجي درو كا إوا شراد من درو من بيلا شالما كن نيجي توسل دينا فلان كفيا تقو بوالا كاكي توسليه كن نيجي شراد نيجي كتا علما أو حاجة من باب صفاتي ولو بافا نيجي دليل درو نونو كوني دكتي دليل كالا دليل وهم كثير awa kun nunu na nyogonaw nin tawuti shigun ani munun be mogo wele kata mushrike mana ni chogola ka mushrike masir mogo nyakoro ukacha yere de janko jinyala bay no ukacha yere de inna haula tawaqit awa nunu nye tawuti ude li annahum yad'una ila shirk pasiko be mogo wele kata shirku de ma fa hum yad'una ila ibadati ghayri allah wa be mogo wele kata ala tana batoma ويسمون ذلك بغير اسمه وبتا أول تغورلا من تاتغوي ويجيون للناس بسبحات وبأ مشركيا مسري مغون يقرني سبحوية وجغرف القول عنكما مسري لو هؤلاء هم التواقيت نونون دي تغوي كو تاغوتو دواتو شركو تواقيت مشركيا وللك لو تاغوتو ديدو وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك أني مغو نبتورا كفر على كير جنانوي أو داء الناس إلى عبادة نفسه وبي مغو يمغو ولا كتا أير بتوما أو داء الناس إلى عبادة غير الله وبي مغو نا يمغو ولا كتا على تنا بتوما فإنه من التواقيت نمبتاغتي هي جونتا نمبتاغتي بل هو من أروش التواقيت نسأل الله العافية بل بلا نونو يتاغوتي كنتيغوي أمبي على دل على كاللافيا بل من نيه إرجو سسو نوكو إبو لامي بي منو بي فيدو كونكروني فيدو دو ديلا نيه فيدو دو لامي بي كاي إرجو سسو دو لامي بي مبالمو أنكا جمانا حكيلما كلنكري كانكا سرايكا جرو epika duawu ke fana ha ika sujudu la nafila wala farda wala ika sujudu la duawu ke jamana alaka tangade hakili mabbe mu'mini nyumabbe silama nyumambe jamana hinna kimina de jamana inka hinna kan kimina ikanka duawu ke jamana nye alabe jamana inkisi fitina ma choko min balimo ko be dobe fo bido wala bi jamana inkono kuma dobe fo ojo wala bi jamana inkono
ibe ala kaliyala harama dem min yerebe aka hakili la ira aka hakili dafalendo yere alanya siranya miskala jarati be bisukun kono limaniya miskala jarati be bisukun kono yala be sokanin kuma sugu fowa o kuma dama dama de be fo an ka jamana kono ka filifinye fe foyte boala mais ambe in kono ni mogo be siru nye nu be se ka nin jamana in dirije kata ta cogo nyuma na min ye nin kuma sugu ye nu ba tige ka bo jamana in kono pew nunu nye jamana halaki kuma udewo kan nin kuma sugu to fo ube fo jamana la ni ala ma fara auka ni ala yere ka demelita ni mogo nyuma munun be jamana kono ni tahudi tigu munun be jamana kono ani mogo nyuma ni mu'minu nyuma munun be duwa munun be jamana kono ni ote kuma be fo jamana in kono ala ye jamakulu do halaki ka temu manun kuma nyogona fo nabi nyuma do ka jamaayu ala yu halaki imanin kuma nyogona fo mi ambe ala delala ka hinna jamana yima munun fana be kuma nunun fo ala ka hakli man duma ala ka ala nyashirnya duma foy mu bilala koy jahiliya de do ni ma kala barawde do koy kala mbaliya nyogona barawte jinya kono jahiliya ñogon balawte jiyan kono ni alanya serenya baliya farala oka jiyan nata farala oka mbalima ko be comme ye drogu deta nin ko sabaye ñogon soro mo minna iti yere bolo tuguni o jahiliya be alanya serenya te jiyan kanunu jiyan nata be foron serite lawo illa marahim rabbi aha ومن ادعى شيئا من الغيب ومن ادعى شيئا من الغيب nimbena kenani na de sisa taguti kuntigu ni mugo fendo wole ko dogolen ka donela iye taguti arabiu taguti kuntigu nani na mani inda shay'a min ilmi al-ghaib min ilmi al-ghaib ni mugo minye ko dogolen do wole kata yerema ko alebe ko dogolen do wa haja يدخل فيه السحرة والمنجمون والكهان ورمالون مغو جمان بي دون كونو ni mogo min ye ko dogolen do wele kata yerema ko abe ko dogolen do ye taguti de ako dabalikelaw be don nin kono dolo dombagaw al munazimuna dolo dombagaw munu no ba fo ni dolo masina bora mogo bado de be wolo nin dono masira bora mogo bado de be sa nin dono masina bora sambe nyare nin dono namsina bora fitina de be san kono nunun be don nin kono fula wal kuhan ani kolon filinaw waramaluna ani latrudano ubede ben nin kono indi a ilimil ghaib nimbe ba ko dogolen doni de wole kata yerema dabali kala dolo don bagaw kolon filinaw la turudanaw turabu ba fode mako turabu danaw wa kullu man yudaa annahu ya'lamu al-ghaiba wa yaqulu lin-nas ni mogo ba wale ko alebe ko dogolen do aba fo mogo ye fana sayahsulu lakum kaja wa kaja karsa aw ben nisoro anta sayahsul laka saadatu karasa ebe na kunna diya dosoro aw yahsul laka shay'un min at-tabube karasa segendo bena yesoro de aw tuwafiqu fi jawaz ube karasa ni muso ni ya furu ika furu mbebe sababama aw la tuwafiqu ube karasa ni muso kana furu de ni muso in furu a furu manyi made haulai yudawuna ilma al-ghaib nunu fule ube ko dogolen ndoni wale wal ghaibu la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala ghaibu fana mugoshito doni alate masami selaleno akortaleno qala ta'ala lakum masami kortaleno qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah afuye muhammadu
danfen site sankaba wolon fulala danfen site dugma ko wolon fulala mimbe qaybu do ninne ala kelempewte be qaybu do wa qala ta'ala lako masamin kortalendo alimul ghaib akoko dogolen dom bagay ala de fala yujhiru ala ghaibi ahadan mugo site bo ala ka ko dogolen kalama illa man irtada mi rasuli fonni ala yere jenana kam min bo kalama ko mi cido abe wahu ci wuluma ko la duniya wa qala ta'ala lako aya kono wa indahum mafatihul ghaibi akoko dogolen kilon ube ala de fe la ya'lamuha illa huwa mugo sito do ni ala te wa ya'lamu ma fil barri wal bahri fingo fimbe dugu kulo ko kanna kala de bado fingo fimbe bajo la ala bado wa ma tasqutu min warqati iri bulu site bi illa ya'lamuha fu ala bak ado wala habati fi julumatil ard fin kise site dugu kulo dibu la kono wala ratbi fin kenema site wala yabisi fin jalente illa fi kitabin mubin fu abebe lahu ma fujula abe sebelembe la ya'lamuha illa huwa ko dogole mo sita do ni alate haja hasiru fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah wo ni nya hasiru de ni nya irade manam mo shide te ko dogole do ni alate aw man atilahu Allah wala shay'in min al-ghaib ubi ni alaye mo min bo ko dogole do kalama mi rusulihi akaci dau kuma akaci dau li ajali maslahati li basari hada madon kam maslahado kama alabe jibrila ci dau ma ka ko dogolen do fuye o mu'ajjati lir rasuli anika ke ci den fane dese konye donc alabe ci dau la dunya ko dogolen do la nin ko fula do la kelen nin ko fulay fulay munye hada madon kam maslahado alabe ciden la duniya ko dogolen dola hada madon kan masalha do kama ube kake muwajijaye ciden yere lakin lam ya'lamu al-ghaiba min jati nafsihi me ciden te shaka ciden te khaibu dona ayre jati ala de balla duniya ala ate khaibu dona ayre jati wa inna ma ilmuhu lil ghaibi min ta'limi llahi lahu niya ciden ye khaibu min do ala de yalla duniya ala alari ya la duniya qaybunna fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah mugo site ko dogolendo ni ay hari cide min ko dogolen min fo aya do ama dona yere yede aya doni ala kala doni ni de ni ala ya la duniya la cide be ko dogolendo ni ore ni ala ya la duniya ko dogolen minna fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah mugo site ko dogolendo ni ala te famani inda ilma al-ghaibi ni mugo ye ko dogole ndoni wole kata yerema فإنه يكون مشركا لله مساركا لله أتجيبك أفرلا عليك فيما اقتص به سبحانه في من كركراني علي أفرلا عليك باردولا نمو مويا ولي كتا يرما كو علي بكو دولندو أيا يريكي جنيوغي أيا يريكي جنيوغي عليك كودولا كو من كركراني علي أيا يرفر عليك كودولا فيكون مشركا وطاغوتا وكافرا ni sababe ba tigila atigibe ke mushrikiye atigibe ke taguti atigibe ke kafiriye wa haja min a'zam anwa'i irdatan al-islam ko bilbiri bamin yerebe hada madem bo islamiyala ni nya dode ka ko dogole ndoni wole kata yirema oye ko bilbiri bado ko belebele ba munun be ke sababu ka hada mare la murti ki la bo islamiya kono ki ke kafiriye donc mogo na le ko abe ko dogolen de don akera dabali kala de wasawa akera dolo dona de sawa akera kolofilna de sawa akera ewa turabu dana de sawa mogo akera sade nimbe katimu de bosi komi mori ganan ku be ko dogolen la jenaye bo be ko dogolen donaye akero fengo fenyen koniye mogo ye ko dogolen doni wole kata yerema ke ebe sigi ka ko dogolen fo mogo ye ko de ko min yi ke mushriki taguti de ye kafiri de ye fimbele ba munun be hada madem murti ki labo islamiya kono iyo dola kelenke oye ode aha ومن حكم بغير ما أنزل الله
ومن حكم بغير ما أنزل الله دورنا رؤوس التواقي تاغوت نيمو تاغوت كمبابو دورنا الجمعة الخامس دورنا من حكم بغير ما أنزل الله نمو من يكيري تيجي فيني على ما من جيجي على كجيجي فينتنا ni يكيري تيجي نوي يتاغوتي ودليله قوله تعالى أدل الله جمعي على كما مسامن كورتالينو يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت على كوباك إبالا نيني وكتكيري تيجي طاغوتي لا فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحيل لذلك يكون طاغوتا مغو ني إبه كيري تيجي ني على كسرياتنا على يمين جيجي أوتنا إبه كيري تيجي ني أوده إيوا إبولو فنا أدغرا كيري كتيجي نايه إتوغده كو طاغوتي ebolo na daga lendo anka kiri tigani fengore min talaka jigi fenye iye kiri tigana nin kanka nini haklinaka eye taguti de walladhi yaqulu innahu yazuz mu'min fana bafo adagara anyata hakamu ila qanun mu'min bafo adagara anka takiri tige luwala aw ila awaid fil jahiliyati aw awaid al qaba'il ube mu'min bafo ko jahili lada munun tumbambolo ka quran kala da qoro ambe siga kiri tigenu oye ubi anka kabilaw kala da kiri be tigenu oye wal badiyat ubi anka burusu lada munun tumbambolo kiri be siga tigenu oye ويتركوا شرع نو بتشلاميا كسرياتوي يقول حاجة حلال نو بفاها نو فنا الله أو نيا فوفنا أو بنونون كوسا ألا يكيري من يرجعي نونون كوساي وته أو يساوي ما أنزل له ألا يمين جعي ونو أبدا كلني أو قال إنه حلال فقط وبهار نيكودة أو مين أنكال لا دو ككيري تغني لويه ككيري تغني أنكال لا دويه ككيري تغني قبيلة كلا دويه ككيري تغني جاهل لا دويه ككيري تغني برسو كلا دويه ني مؤمن كود دغرا درو ولا مو يقول إنه يساوي ولا أفضل إما فو يروني على تاي كلني إما فو يرو كوس على تاي قال حلال جائد يكو دغرا دي دور حلالو دي دور دغرا أنك كيري تغني فناي haja ya tabiru taguta e fana be jate ambe fana jate mina taguti dila e fana taguti de iye wa haja bin nasil qur'an kafu e taguti we qur'ana kolode qala ta'ala de ko yuriduna an yatahakamu ila tagut aku bake kan uballa nyini ku betakiri tige taguti la summiya taguta li'annahu tajawwaja haddahu ala ya wala taguti luwanunu an kalla da jahilai dun nunun kira ala yu wore taguti munna parce que danteme udero mogori idan itemena ala yi jo hakke minna itemena ala donc nunun ka famu afule ka munun fo kuma wala sisa donc mbalmo ni ya iranna ni mogo minye kiri tigeni fengore minte ala ka sari ala ka jigili fenye femmin bike kafiriye afule ku surunya sarahu kono fem min bike kafire ayo surunya sarahu kono adoye munye ikafo ko ewa ankal lada nunu luwa nunu anka kabila lada munun bambolo ankal lada koro munun bambolo nuko ukausa alaka kiriye ye kafire ye tagutie kele fulana ni mugo min ko fengu minye ka kiri tigeni ala ka jigi fentana ka kiri tigenu ye uni ala ta yimbe de kelenye ube kaka e fana kafiri e fana ye kafiri fula anye munu be sura ka sarhu kono na faula fulana de fulen ninye sabana min ko luwa nunu munu fulen ninye anka jahiliya korola komi do ba fo cogomi ko bambana tile jahiliya wakati wula kiri munun be lada munun tumban kan lada kurambe saka kiri tigenuye u dagara kiri ka tigenuye an ka kabila wula lada munun ba mola dagara kiri ka tigenuye ima fo kausa ala taye fana de ima fo nu ala taye kelenya me ko dagara doranka kiri tigenu fana ye kafiri
iye taguti de iye kafiri de olu de fule ka faamu kuma in kono mais abena ni mogo min ye kiri tige nu ye hakilina wore de ka min te nonu ye ite kafiriya mais ni mogo ni eko ala tana kiri luwa nunu ni kiri wore munu be jiyan kono kawsa ala ta ye kafiri ni mogo munu ni ala ta be kelen ye kafiri ni mogo munu ko kawsa ala ta ye kafiri nin te sabai ni mogo min ko ala ta kanyi kateme u kare ne adagara kiri katigeni ye kafiri ni mogo nani be kafiri ufamuna ni mogo nani be kafiri o ko fe ko amma man hakama bi ghairi ma anjala lahu wa huwa yaqirru anna ma anjala lahu huwa alwajib al-ittiba'u wal haqqu anna khayrahu batilu akum ni mogo min ye kiri tigeni ala ka jigi fentanaye mais abe e yere bolo i jeneno nayi i sonnen bama iko ala ta kuni de wajibi a wajibira anka ala ye min jigi anka tugu ode ko wal haqq awa iko fana ala ta de cinyai koy a wajibilen do anka tugu ala ta de ko awa ala ta de cinyai fana wanna ghayrahu batilu iko fingo fenye ala ta tanai abengalo ni mogo min sonna ni man ni bi duskun kono i jenani ni nye wa annahu yahkumu bi batili e yere ya do fana ko ibake ka kiri tige ni minye ibake ka kiri tige ni galon ni fude fa haja ya atabiru kafira al kufra li asqara nin tigla mogo ambi jate kafiri minye kafiri ya fitini mayima bo silamiya kono parce que abuna basu yofo al kufru duna kufru وشرك دون شرك وجلم دون جلم فلان كفويا كمبابانا فتني بي كافريا كمبابانا فتني بي تونيالي كمبابانا فتني بي فاشقا كمبابانا فتني بي donc ni mogomi abe e bolo ala ta wajibi a wajibalen be kan kattugo ala ta de ko ala ta de cinyai kiri wori munum bambolo ni ala ta ta bengalo ni e yere ye kiri tigenu ye fana yere bado to nye kiri tigenin galonde e tigla mote ke kafiriye e ka kafiriya ye kafiriya fitini de allazi la yakhruju min al millati kafiriya minti la bo silamiya kono e ka kafiriya fitini kafiriya minti la bo silamiya kono lakinnahu la khatar azim me ibe danger baka ibe kojugu bele ka قد يسل به إلى الكفر المخرج من الملة أبشكي سمكي لسي كافريا ما يرى كافريا من بلا بدينا كنو إذا تساهل في هذا الأمر ني إيوا إيا نغياك ننكسو لكتا ني يرى نغيا ننكسو نيو نغيا كتا إمو كفنبا يو نغيا كتا نيمي جانتو يرى لو بي سمكتا كافريا بان يرما كافريا بابي سمكتا وما من حكم بغير ما انزل الله من نمو من يكيري تغني فين ور من تلاك جيغي فين غير تعمدي بل ان استهادي امي يري تغود مي اي يري جيجا دي بي تشيا ني دي لا يبي يري جيجا دي لا يبي تشيا ني دي لا اي قادي دي اي كيري تغلا دي ibake ka cinya nyini ka alata de nyini me ja itara kiri tigani alata e waka jigi fentana e ka soro ita kalama وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء وإفنى اجتهاد دونكده فمبغديه دونك بغديه واجتهاد يري جيجا فريكا تشنيا سورو ولكن لم يشيب حكم الله نيما تبع على كريما ياجي وأقطع في اجتهاده يقطعو كيكا يري جيجا كونونا فهذا مغفور له eka istihadu konona la ye qataw minke nika kiri tarabbe fenwore la minta ala ka jigi fenye ala be yafa em ala bo yafa em nema dabo akama eye mustahidu de ye cinya de nyini yire jiga beke be cinya de ma me ima be cinya ma itara be cinya tanade ma ala ka kiri tanade ma eta ala bo yafa ye qala sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ko ija hakamal hakim ciden ko ni kiri tigala ye kiri tige fastahada aya yire jija pura ka cinya soro summa asaba o ko fa ye cinya soro fana falahu ajrani sarafu la bay
aka yere jija sarabaye abenna sinya min fana ma sarabaye wayja kama ni kiri tigala ye kiri tiga fastahada aya yere jija beke pour aka becinya inde makabbe sababama summa aqta o kofi aqatawra falahu ajrun sarakelen baye aya ka yere jija minke o sarabaye donc abenna ala ka jigi fentanande ma ala boya faye li annahu lam ya'ta min al-qata parce que nimma qatawi ama ayre tugu huwa yuridu al-haqqa nimbake ka cinya da nyini wa yuridu muwafaqati hukmi Allah azza wa jalla abake kala nyini purun kabbe ala ka kirde ma masamin ka ba kortalno lakinnahu lam yuwaffaqa lahu min ala ma be ala tama fa haja yutabanu ma'ajuran an be nin jigi wujura be nin bolo saraba ye fana ma'ajura wujura ba bolo ala ta lemina ma'ajura saraba ye fana walakin la yajuju itiba'uhu ala alqatl me emin nyado ko akatawra ate daga an kattuga ko akatawun ko ate daga an kattuga ko akatawinna la yajuju lana an itiba'uhu ala alqata ate daga wunye an kattuga ko katawinna ومن هذا اجتهادات الفقهاء او اكو بين كونو فقهاء باجتهاد منك مسائل اولى التي اقتوا فيها فقهاء قتورا يكي اجتهاد المسائل مننا او اجتهادات القضاة في المحاكم وبكيري تجلو قادم وبي ويرجج منك وكا كيري تجيرونا اجتهادوا نو يرجج وبجلوا وشأهم في تلبي ويوشكوا بك في تلبي الأصول إلى الحق ويوشكوا بك وبشك الشيء تنياما تشغمي ولكن لم يوافقوا ميوما بتنياما فقطوهم مغفور وكقطوا على بيافاما على بيافوما وكقطوا لا من عند تتوكو قطوينا ميولو يقطوا من كاجتهادين كفي على بيافا قطونا دونك بالمو nunu ndeye o de ya to mo chama ni wulila jamana munun be sisa ni qawani li wodi ube beteliya ka fama kafir ya ko jugu bele ba ka fo fama na be kiritige parce que nu wulila mo be aywa an ka jamana ka fama farafina jamana silama jamana be ube jamana munun ka silama kacha nu afo ni ye kiri tige ni fengore min tala ka jigi fenye iye kafiriye faranfansha de bala de abete kafiriye koy parce que ne della ko fon ka derso dola aya soro commissaire koro do tombe aye lamme alanko ka fo ni ye kiri tige ni ala ka jigi fentane ye kafiriye ko to de faranfansha de bala de ala ya ke dondola mbe misiri min nay ni commissaire koro imbe juju do fana nana juju korobade do jamana en kono mi arrêté lendo bo anana misiri na ko ni misiri ko ale ya kibariyame ko derisu do be ke ya kibariyame bo anana odela to korba en ko ama ako derisu te yabbi aya soro yere to korba en fule che nana siga an fula de chela ako derisu te yabbi bo ko ni nyere de be dreswinke bo ne ko am ko e ko ye jamana ka juju bado de me yire tretera ko bo ne ko nko ama sisa nko aw be kiri min tige ni loyinye ani alata abe chogo de aw bolo ako fenni alata be siga compare ñok nan tagalondirale hada madon ka fendirale dongo do fembe be sanse wakati fembe be sanse oni alata e kelenye kuranata fokata ka kurana ka jigi fokata jangula la tate sanse ala tani e woni nungalo anyire fendirale nko komisari koro man ko yamede ko ide la ka fo yade wala nko faratu bere bade bala mo min bafo ko munum be kiri tigani ala tay juju ni famo nubu kafriya nko faratu bere bade bala nko yenni mede ko ale yame
alaka hakliman da mambale mom donc ko hada maden nibe kuma ala dina kola doni ke baga nyuma munun temena unye uka kitabu nyini de doni ke baga nyuma munun temena unye uka kitabu nyini ikakala sani ka kuma ni hada maden ko ibe kuma ikakala mase degre dola ibe do firila yoro chamande alakan kisala kan tanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أصول ثلاثة فاشي كمفلا نورو. معنى الطاغوت قال ابن قيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمساسوي هجرية باكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبانا بيسون يوم غني ناني ناي ميلاد النصارى كجاتي بافولا أني مغا أني فولا sankalo tanna bisuñe o mugannay ambe dawda bugu masjid rajaqu ambo kono darasube cheikhul islam muhammad ibn abdul wahhab ka kitabu kono sarahu salasatul usul mana taghut